Menin belimde gırıja var. Az gelgensi butumda da oğruydu. Ayla yok, bir yıldan beri oturup okuyum. Okup jatıp özüm oylanıp kalam, çok kutum deydi. Torele, turalbasan olturasın, olturbasan jatasın, okuyuveresin namazdı. Anam başın kıymılda sesedi. Anam başın kıymıldaya kalsa namaz sakıt boldu senden. Kaçan başın kıymıldağın kaçayın. Anam gözünü okuy albaysın. Jarım jumup meme rükû kılıp, anam toluk jum sajdaga okuy albaysın. Anday yok. Inte okulunmaydı ha? Ana Mustafa. Au. Amazlarım keçip sol algan bu keçe cevap o mekeden sınırı ol keçip tesbelin da. On golun öyle yança. Ana hayatı alırsındı. O bir sene tanıtan bağım on golun keçip söyle maksat koydu. Ova. Saydıra bayarlaydı. Mutlu oktan şey bayar ortaktan da. Aha. O soru sen dedim ben. Allah şifa versin. Eğer de Kudayın bir oğru verse bul degen sizin jamandık bolğon üçün emes, balkim Kuday talam siz özüne jakşıraak kılgısı gelip, mınday darajаңызды көтөрgüsü gelgen üçün bergen. Ağlıbay alına jaraşa, eğer de sajdaga bara albasanız, bar algança okuy veres. Al eme darat algan doň golуңuzda gips bar bolsa, şonu üstünden toluk bas tartıp koyasız. Misal üçün uşu çıkanaktan beri tartılsa, şonu bardığına momunda kılıp astan beri sılap koysanız, janagı ibint baylangan jerden barına kalagan jup koysanız, inşallah bolaveret. Kuday talam oğruňuzga şifa verip, anan oğru ötkörgen günlörüňüzdi ança-munça bilip bilbey kılgan günlörüňizge kaffarat kılgan bolsun. Amin. Benim sorum mundayça, ayılda avam var, al avam degen bı menen jaz, avam dep жазылат da, biroq vı da okulat. Түшүнүктүүбү? Aba, avake, bı menen жазылат, biroq vı da okulat. Ava dep. Avam var, al namaz okuyum dep jatat, biroq din sooluğu naçar, muğundarına suuq degen tez-tezden oorup turat. Özgöçө kışkısın, ooruganda otursa tura alбай, tursa oltura alбай kalat. Anan da gusul alganга şartı jok üyünde, oşondoy akıbalda tayammum alıp namaz okuş kerek bolabu, je kanday deydi. Eğer de su menen darat alsa ança kıyındap kete turgan bolsa tayammum kılat degen söz. Anan üyünde şartı jok bolup desen, şartını jasasın kantip. Adam öse gömüp atabız şart jasap, şart öte zaligi tualet kurup atabız. Bul da uşunda kuruş kerek bir neseni, mınday kırıp mınday bir kartonda tosup koysoň gusulxana bolat. Gusul alış kerek de mine. Bir jölde kırgız kızık uşunday. Oşo gusulxana jok dep. Ömür boyu gusulxana jok. Amansızdı taksir. Men sizge sorum bar edi. Aytыңыз. Men Kazakistandan çalıp jattım ele. Men 5 wagt namaz okuyum. Şudur hijab kiyim, alhamdulillah. Ne kulağımda kesegim var da, o rekamda var. Kulağımda öde çağırdan da tarihinde da boldu, kulağımda teşikte. Oşol teşikte men taştayan su çıgatta bir jeti menen oşol daratты buzabı buzbayбы деп surayм деген элем. Kulaqtın janındağı teşikte su çıgat. Aha, su çıgat. Onun jeti var da, mınday sasık jeti var. Bugün elin jetinde ele jeti olottan ana oşol daratты buzabı. Al tınım sagıp turabı, je bolboso munda mal mena gabı. Başta tınımsız ele ağa tünde okutatsam dele misalla ertene namaz okatsam dele ağa kalışı mümkün da. Anda al tınım saga turgan bolsa, oşol nerse siz üçün darat buzucu bolboyt. Siz üzülü adam bolosuz dagı, biroq başka birine жүктөлөt. Namaz okuganda her bir namazın ubagına жаңы darat alış kerek. Misal üçün 5 ubaga kirgende daratыңыз başka nerse menen buzulbasa dele, 5-imge жаңы darat al, oşonu menen asırga çeyin namaz okuy berseňiz bolot degen sözde. Üzürlü adamların katarına koşulası. Eğer de sizde namaz boyunca kitap bolsa, üzürlü adamlar degende alsanız, oşoga jaraşa namaz okuy beresiz. Allah'ım jakşı görgön insanına oğru verip sınayt deyt. Allah'ımdın sınoosugu operasiya boldum. Vraçtar belge operasiya bolgon jerge suu tiygizgenge bolboyt dep jatышат. Kantip namazımda okuyum. Toluk tazalanmayınca okuyunga bolboyt da, çünsöňüz kerek ayalдар ay sayın gusul alat ko. Kantip alam аны eç kim bilbe jatpayбы deyt. Eğer de şol belingizge su tigiziş kıyın bolsa, anda oşol jerge mınday bir koluňuz menen sılap gana koýasыз. Urmatly bir tuğanım, je tayammum gana kılıp koýasыз. Eğer de şol siz mınday kılasız da başıňızdy juyuş, butlaryňyzdy juyuş dagı denege su tigizbey turgan bolsa, oşol kurgak darat tayammum alasыз gusulga. Al emi daratty kadimde darat ala beresiz. Al emi gusulga gelgende kurgak darat alıp tayammum menen okusaňyz jaray beret. Muну başka birölerge aytuunun, jariya kılүүnun keregi jok. Jön ele kurgak darat tayammum alat, eç kандай maksatyn keregi jok. Men adaş aytyp aldım. Jön ele tayammum kurgak darat tayammum alganda kanday jeňiňizdi çıkanaka çeyin türüp turup, oşol bismillahirrahmanirrahim dep gözenekti alıp, ana muну başyňyzda kalpakty alıp,
toprakka таза ургандан кийин ошол чач чыккан жерден баштап кулак жумшак эки насын кошуп мына ушундагы бир жолу сылайсыз. Андан кийин экинчисинде дагы ошол таза топуракка же болбосо жанагыда сары ташка мурамыт чаң жок болсо деле ошондой кылып туруп мына оң колуңуздун ичи менен чыканакка чейин келип андан кийин мынагу жери менен момундай келип бул жакка чейин такалып экинчиси мынакей оң колдун ичи менен сол колдун аркасына чейин келип чыканактан өткөндөн кийин момундайча келип туруп анан момунтип эмнеге чыгып кетесиз кус таямымды урматтуу бир тууганым бүтүрсөңүз болот. Ошентип ол окуй бересиз бул гусулга. Ал эми даратты кадимкидей алып намаз окуй берсеңиз болот. Качан дарыгерлер сизге уруксаат бергенге чейин урматтуу бир тууганым. Кудай таалам намазыңызды кабыл кылсын. Эжем операция болгондон кийин бат-баттан жели чыга берет экен. Намаз окуганда жели чыга берсе улантып окуй берип үзүрлүгө кирет. Эгер бир намазды окуп бүткөнгө чейин жел чыга бере турган болсо, бул адам үзүрлүү болот дагы. Жел чыгуу бул адамдын өзү үчүн дарат бузуучу болбойт. Бирок ар бир даратка намаз убагына жаңы дарат алат. Мисалы үчүн 5-ге дарат алса, асырга чейин бар намазды окуй берет. Казаны башканы баарын окуй берет. Кулактан ириң акса намаз бузулбайбы дейт. Намаз бузулбайт эгер үзүрлүү болсо. Бирок ар убакытка жаңы дарат алганга туура келет. Сизге бир суроо берейин эле сага. Mo намаз баштатканда буйрусат да. Анан мен тиги рулда көп отургондуктан геморрой болуп, ооруп, канып атат да. Улам булгап калып атам, кулалып жанагы эмелерге намаздарга барарда, мисалы эсимен кесип күнүнө гусулганга туура келип калат да, ушуну кандай кылса болот? Басканда да ооруп эме болот да. Ал тынымсыз канап турабы же мындай маал менен канайбы? Маал менен канат. Эгерде маал менен канаса, анда сизге ошол дарат сындырат ал канаганчы. Эгерде маал менен канаса, тынымсыз канабаса, анда ошол канаган учурда дарат сындырат, ошондуктан ошол дарат алганга туура келет. Анан урматтуу бир тууганым, сиз ошол жанагы мындай бир ичиңизде ич кийим кийип, ошол ич кийимди мындай бир жанагыдай таңуу сыяктуу пайдалансаңыз дагы ошол эгерде даратканага барбай турган болсоңуз, бирок ич кийим сизде ошол мындай бир марли сыяктуу болуп, жабышып денеңизде мындай бир ошол жаратты тосуп тура турган болсо, анда ошол нерсеге мындай бир жуубай койсоңуз деле болот деген маани айтылат. Анткени жанагыда жарат болсо, жаратты таңып койгон болсо, жаратты чечип таңуунун кереги жок. Болгон үстүнөн сылап гана кое керек, бирок абирет жерлер жанагыда геморрой болгон жерлерди антип сылап коюунун да кереги жок. Болгон таңуунун ичинде калды, ичинде канай берет, кечинде гана алмаштырып коесуз деген маани. Ошондуктан атайын бир мындай бир ыштандын бир түн ойлоп таап, ошону менен мындай бир өзүңүздү таңуу катары пайдалансаңыз, анан жүрө берсеңиз боло берет деген айткым келет сизге. Бул мечитке барганда тоса албайт, мечитке бара беришиңиз керек болот. Болгону ошол даратты өз убагында ала берсеңиз, иншалла жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Операциядан кийин ичимден кан аралаш суу чыгып турат. Сажда кылганда да чыгып кетет. Отуруп окуса болот дейт, бирок мен сажда кылып окугум келет. Сажда кыла алам, анан окуй берсем болобу? Үзүр деп коет экен го. Анан ошол ичимдин айынан сол колум менен дарат ала албайм, оң кол менен дарат алып намаз окуй берсе болобу? Болот, үзүрлүүсү сиз үчүн ошол иштен чыккан кан даратты бузбайт. Ар даратка жаңы намаз аласыз, ар намазга жаңы дарат аласыз, асырга жаңы дарат аласыз, шамга чейин бүт барды каза, нафи, сүннөт окуй бересиз, шамга жаңы дарат алып, парз, сүннөт окуй бересиз, куптанга жаңы дарат аласыз, ичиңиз айып калганга чейин. Атак сажда кылып окуй бересиз, эгерде докторуңуз уруксаат берген болсо. Оң кол иште албасаңыз, сол кол, оң кол менен дарат алсаңыз жарай берет, үзүргө жараша. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Менин берейин деген суроом бул мындан 4 жарым ай мурда операция болгондо. Поясничный позвонок аркадан да. Анан кийин намаз окусам да, тоба кылып намаз окусам, намаздарым кабыл болобу? Ошону сурайын дегем. Бирок мен азыр басып элекмин, постельный режимдемин да. Намаз окусам да дараттан кыйналып калатам да, анткени даратым бузулуп калып атат. Ошол жөнүндө сурайын деген сизден. Өзүңүз чиги колуңузду бутуңузду жууя албайсыз да, жууя аласызбы? Жок, колу бутумду жуйлам, бирок азыр могу женский жактан бир проблема болуп атат да.
Al problemaga mayni berbeňiz. Egerde siz koluňuzu, butuňuzu, betiňizi juya alsaňyz, darat alyp namaz okuy beriňiz. Egerde oşol dagı kıyın bolup kalsanda, oşol janıňyzdagı dualyk ele koluňuz durup, kurgak darat kılsaňyz bolat. Hudaý Taala namazyňyzy inşallah kabul kılat. Allah Taala şifa versin. Albatta namaz oku, dua kılsaňyz Hudaý Taala barybızny günöbüzdi geçiret. Oşol dua kılganda meni da unutmaňyz, şu Çuva Gaji degenimiz bar. Elge hizmet kılam dep kede katı aytty bolat, kede jakşı aytty bolat, Jamal dele pende. Oşonda günösün geçir o Hudaýym dep maňa dagı dua kılgan durmatdy bir tuganym. Unutmaňyz.